Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. Kumusta kayon? Kas iti sigod, makablawan kayo amin nga awan ti malabsan. Sapay kuma, tadda kayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengag. Ti surat ngayon tay drama ita kat manipod iti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan a Denver ti Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no bilang tamapagasatan met ama idrama to'y surat ko, kidawak ngay lingad na kumalatan itinagan a Denver. May saak a government employee. Adaan asawa kan dua nga anak. Nukas jay nga awan sarak ko iti Sabado kan Domingo agraman dagiti holidays, makiik-extra ak nga agmaneho iti taxi. Diyak ko man ibinglay ti pakasaritaan ti biyag ko gaputa amok ako mon daytoyen. Ti kayat ko asawan kat adon ti kastoy a pakasaritaan a maidram-drama. Ngem kayat ko lattamat nga istoryaan gaputa amok a pakaadawan daytoy iti adal. Nang runa kadagiti padak nga addaanen iti pamilya. Ketap no nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Agabrod ka ko nang, bagay? Wala kay. Ang kasanong dagitan nakta. Imbag kumamot no datakkeldan. Asinong tungay ti mga sikaso kadakwadan ko nang agabrod ka. Nang runa inton agiskwela dan. Kat, ada ka mat lakay. Wen angam amumet nga da trabaho. Oh, di mangalatan to iti mga sikaso kadakwada. Di kat isupay manan amatang danan. Saan abalin Tinapatag adda mga iwan kan mga sikaso kadagiti anak ka. Apay no itantan mo pay lang ti panagabrod mo. Agabrod kan to intong dadakkeldan. Iti kasta, saan tan a problemaan ti mga sikaso kadakwada? Ay na, sayang mati agur-uray at trabaho kanyak iji Hong Kong lakay. Kan may sa, dakdakkel ti sweldo ijay. Di mo ket di kaya, tamatulungan ka para iti panagadal to dagiti anak ta. Ada akong dita bakit? Agam no ita, panagkunak, kat umdas mat ngagpay katatayo ti matmat gidak. Di kan agkad-kad Denver, nalpasan dagiti papeles ko. Iso adi na kun malapdan iti panagabrod ko. Talagag ayam nga intuloy latta ni Grace tinagabrod anak ko. Ay, wananak, disidido mat nga gabro, iso binaybay ako na. Husto matkit di tapno matulungan na kakadagiti paggastusan nyo. Nang runa kat dumakdakkel matan dagiti anak yo. Iti saan nga agbayag, agiskwela dan tumatan. Unmat ka di ananang, agam di kahit kuma, kat inton medyo dumakkel pa ay dagiti ubing. Parikot ko kat nga roditan, nukasanok apaggidan ti agtrabaho ka nagaw-awir. Ay na, di mon pagparikutan day ta anak ko. Adda akmet, siya kun ti mga awir kadakwada kabayatan ti kaaddam iti trabaho. Nanang. Di ka kadi agdanag, tanapig sa akpay met. Kabailak pay nga awiren dagiti duang apo ko, kanak ko. Sigurado kayo? Wen, kunak lang arudan. Mala, ano sa nyo pa'y lahing narod ida abantayan, nana? Sana ba ni? Tagawid akmat adagos kalpasan ti trabaho. Kumusta ka matan dita bakit? Kumusta ti trabaho? Okay, aklaan dito lakay. Nakasingsingpot nga ro dagiti amo. Saan akas ka dagiti dadto mga istrikto da? Ay kat nasayat nga ro ano kasta. Nagasat ka ta nakatumpong kay tinaanos nga amo. Launay alakay, nanamay pa'y ti trabaho dito hoy. Iso ano malpas ti kontrata, ang mga no sa anak pa'y nga agawit. Anya? Ne, anyan ti kat mo asawan bakit? Nagustuhan dagdagi ti amo.
Iso ang kayat da nga irenyo ti kontrata. Anya? Naibagapay ti amok a lalaki, anayunan da ka na ti sweldo. Iso nga imanugot ako na. Sayang mat, lupalusposak ti offer da lakay. Kunaklakit din agawid kan. Sapay ag-eskwela ni ti daycare ni Limuel intun umay atawan. Saan na bali tadapay mat ni nanang akatulungam ang mga sikaso kadagiti anak na. Unak mat ngamin ang mga lata iti tangdanan ta. Ang di mo mat ngamin kayat. Ay na, gastos lang deta bakit? Nasasaya at pangitid ko lang ang akwarta ni nanang ti ipasweldo ta kuma iti ala makatulong. Kat sa baalilat tamot ati itod mo kini nanang lakay. Nung amin mga lata iti mga awir kadagiti uping, mas maasikaso na dagiti anak na. Makalinis kan makaluto pa iti tabalay. Ala, bayam, tapanunuta ka na yung bagdeta bakit? Nabayag-gaya mo ni Grace, ijay abroad, anak ko. Wala nanang, 5 lang titawon idi ni Limuel. 2 mo titawon ni Danica, edi pimbano da asawa. Ita, agpadatan nga da iti elementarya. Apay, awan pa'y kadiplano ti asawam nga agawid. Ay, diyak man mo nana. Nung namin ano nga ibagbagakan ko na da ita. Yung kaslad di namat pagan ano. Maumak pa giti namang ibagbaga iti panagawid na. Apay, sanda kayo nga taakailiw. Dahitakat nga ron nanang. Kat nusag paminsan pa giti nga umawawag. Sana kasla idi amasansan ti iawag na. Kasta aya. Amangan mo't ano makumikom iti trabaho, anak ko. Nalabit kasta nanang. Ang umuray ka sana kumamot ti kinabisi na iti trabaho. Isa par nalagta kumamot ati umawag. Mas daawak lang. Kapiti kilata pa nagbaliw na. Ay kat kasaritam to inton umawag. Damagam no anya tipod no makagapo. Iti kasta, saan kang agpampanunot iti no anya latitan? Wala nang. Talaga kasta teramidag. Ada ako nanang. Nagawid ka mo't anak ko. Kunakit di ano napan ka mo't ijay ayanda abalayan. Ha? Ne. Abalayan ko na yun, nanang. Ne. Apay ko mga amapanak ijay. Kano imay mo't sinukon ni Angie dagiti uping. Pinasukon kano ida ni Grace. Anya? Ti amok kat inawagan na ka ti asawa manak ko. Katyo asawan? Si mangpat ni Grace na lang. Kasta mati ko na ni Angie itay. Si mangpat ka no idinaminsan nga aldaw. Ne, apay nga ta at di na inpakpakam mo ti panagawid na nubilang. Kan apay asan at dito'y balay tinagawidan na. Ay kat amangan no kailiw na mutada abalayan. Iso nga ijayan ang nagdiretso ang nagawid. Kasta nga tangag paiso. Tinasayaat, sumurot ka mat ijayan anak ko. Iti kasta makasaritam ni Grace. Rabi matananang. Sagat na anak matan ti taksi nga ibiyahe kinton bigat. Agbiyahe ak tupay sakbay ti papan ko ijayan da Grace. Sabagay, nasaysaya at matlang no ipabigat mo nga agpaiso. Tani, rabiin. Nagawid kagayam. Agam apay adinak man laang inawagan wano injat. Di mo man laang mat inpakpakam mo ti panagawid mo. Ken apay adi ka nagawid dito'y balay. Apay adi ta kamot ayan dananang ang nagdiritso. Pasensya kan. Ngam awan oras ko amang sungpat ka dagita sa lunsod mo, Denver. Anya? Pinasukon ko dagiti uping. Gaputa kayat ko ita makita. Sakbay ti pa nagsublik kinton bigan. Anya? Agsublikan, adita pa'y nagkitkita? Juan, duwala ang ngamin alawas ti intag ti bus ko a bakasyon ko. Ado pa'y ti asikaswag iti Manila. Sakbay ti flight ko. Iso anas kan nga agpa Manila akon inton bigat matlaang. O sige, taado pa'y ti aramidat. Di ka agdanag, ta inika kong dagiti uping iti kwartada.
Sa paan tulangan ni Angie ti mangitulod kadakwada di tabalay. Bye. Mabitlaan, Grace. Hello, Grace. Hello. Una yan. Api akas dyan matenda asawak. Lahat ti panagawid na. Ita, ag sublimanan adagos. Magsakit, pare. Magsakit. Maawatak tirik ng pare. Pasensya kan. Musika matintip pang ibagbag akit isakit tinagam ko, pare. Diyan kaming kaya't nga ibagay. Ti pamilya, ti may papan ka na kami. Ni Grace. Awan parikot iti data pare. O kilaan, tamawatak mo tirik nam. Awan mat, amo ka pa di ngay naramid ko. Tapno aramidan ni Grace, ti kastoy kanya. Awan, pare. Sigurado ka din, iti data ana idarong king ka pare. Amangan mo na chismis lang, nga dalalaki ta asawam. Diyan ka mo, pare. Inapod na. Diyan ako na mo, ti Patsya. Mariribugan ako una yan, pare. Ay kat pala iwam, anay mong bagtasawam pare. Penkam, no talaga nga dalalaki na. Abiro kay tibidin siya pare. Saanan, pare. Bayamon. Hundasan kanya, ti saan na pa nagpakita ay dinagawin. Kante pa nagawin na iya balay, nagiti dadakil na. Imbis nga iya balay ni. Pare, Dakil nga insulto ka na iya ay, pare. Agam, asa na bale. Den napatag, adakanyak na kita anak mi. Basta tikid daw kita ka, pare. Di mo lang ako man is-istoryan. Ito sa balit na may papan ka na kami na asawa. Lumabalbalin. Diyan kaya ito mamuhan de pamilya. Kasamatan de pamilya na tikas dyan inarabid na. nasaysaya mo lang, ano, mamwanda, itikas na. Mabailak ka na ginidadakil ko. Diyan kaya ito mamuhan na di mapaspasamak na kami. Kan may isa. Diyan kaya ito amanadahan na asawa. Nang runa iti-side ko. Isa pa nga kasi ma, pare. Di mo lang kumanis istoryahan iti sa bali. Tama ka dumakadanon pa eh. Katagkwada. Wen mami, nalpasan dagiti assignments ko. Nasayat mat nga rod no kasta. Ni manong mo ngay, sa dino ti ayan na. Nakitak mat itayan, nga imo nag-iti kwarto na. Kasta ka di, sige nga rod, taawagak man ni manong mo. Sige, mami. Sige nga rod anak, bye. Bye, mami. Dani ka. Ada kayo matgaya man. Kasangsangput yu ka di? Wan, kasangsangput ko lang na anak ko. Abay ka di. Sayang. Di yun naabutan ti panagsarita mi ka ni mami. Kalkalpas mi lang nga nag-video call. Nukasta, inawagan na ka ni mami. Wen, daddy. Apag gusto mat anak pakaday, di simbangput kayo. Awagan na kanumat ni Manong. Kasta ka di. Wen, daddy. Ay kat, nasayat nga ron. Ano, awagan da kayo. Wen, daddy. Nagbayag kayo mat ngamin. Sayang, tasan nyo naabutan ti panagsarita mi kan ni mami. Sa nabalin anak ko, tinapatag nakasaritam ni mami. Awagak tulad tamat ano at tinapatag abag saritaan mi. Ha? Nimot Kristo mo ka. Nay, itaman pa yung awagan nak. Sumbatak man langan. Hello? Hello, Lakay. Kumusta ka magkan? Nabayagan day di na udi ang nagsaritaan ta. Di nakman la pulos mag-inchacha. Kuno inawagan man lang. Ha? Agbakasyonak inton umay abulan. Mabalin ka di asukunin nak iti Manila. Ha? Ay, kwa. O anya, mabalin ka di Lakay. Isen kuntukan ka ti aldaw kun oras ti sasangput ko dita Pilipinas. Iti kasta, maikam to iti oras ti panangsukon mo kanya. Kailiw kayo unayan kadagiti anak ta. Sige. Ibagam to nga rod eksakto nga aldaw ti panagawid mo. Tas sukunan ka. Bakit?
parakan ka, dani ka. Kita ang man no umanay matlaan kan ka. Wow! Nagpintas matanda ito a jacket, Mami. Madlaw ang inginaan. Ay, katsiyempre O, ipadas mo, no husto matlaang ti-fitting na kan ka. Eksakto kanyak, Mami. Kita nagmayat ti fitting na. Nan, kita man. Kita Mami. Husto mat ngagpaisukan ka. Nagustom ka di? Launay, Mami. O, daytoy matiparakan ka, Limuel. Ipadas mo, no umanay ka. Wow, nagpintas mo tayo na sapatos, mami. Umanay daytoy. Basta sinurot mo ti size ngayon bakakin ka. Ipadas mo nga, Rod. Itikas na, makitak no talaga ahusto ti size ngayon nala. Daytoy mo ti parakan ka lakay. T-shirt kan sapatos. Daytoy pa'y jacket. Ne, nagadun nga bakit? Siyempre, awan tinaitod ko kan ka idinaudi anagawid Iso talaga nga inadukti inalak ita para kan kalakay. Agyaman bakit? Ipadas mo itikas na, makitak no umanay matlaan kan kadagiti inalak. Umanay amin na kita bakit? Basta siya tinagpili. Ipadas mo nga, Rod, tapno makita. Mabitla nga ron. Kita man, no bagay kumatlang ti sapatos ko, mami. Nan, kita man. Bagay mo lang una yan ako. Ad damanan at imaer ka. Uray ni daddy, Kita, bagay na lang una ti t-shirt, jacket, kin sapatos na. Ayawan. Bagay kumatlaan ka ting agpaiso. Wow! Ag-agdamanan agimwapo ni Daddy. Ay sus, aduman ang timayin lab apasaheros mo, daddy. Anya? Kasta? Nagsublima na ni Grace ija Hong Kong? Wan pare, kat tinasakit. Damag ko nagsinugbian na gayam kanumanan itilalaki na. Sigurado ka kali, tila ita pare. Ang mga no chismis lang dahil tama damag mo. Panagkunak, saan pare? Sigon itinangidaron kanyak. At ka nung saan da nagkinaawatan. Itinaudi ang nagawid ni Grace. Isungay siya balay ang nagawid. Angam, kung naman nga ado ti pasalubong na king ka. Kastamot yung kadagitan anak mo pare. Kung naman nga dapat intod na para kadagiti dadakal kung kakapsat mo. Kasta nga ron pare. Kahit nga ron asawan, talaga nga insaganaan na ti panagawid na ibalayo. Pagkunamat pare. Una, ano kala ti panagawid na? Awan ko managatang na pasalubong para kada kayo pare. Adak kitang pare. Nga manipo nagsublima na ni Jabro. Saan manan ngay mawawak? Iso ang mamatiak itinaydanon kanyak. Na nagsinublyan tayo ti lalaki na. Mamati ka, ngawan mo ebidensya. Ay, saan na masabol pa iti ebidensya, pare. Bariknak pati pa nagbaliw ni Grace. Nga mo rin kasta, inawat ko ta asawak. Nga butadyak kaya't amatadahil ti pinukal ko pamilya. Kaya't ko maunus ti amin kada kami. Iso alinipat ko amin tinadamag kung hinararamin na. Nga mawan mo tilata. Sinublyan na latagayam ti lalaki na. Tinasayaat pare. Pankampay. No talaga apod no ti atap mo. Kano talaga apod-pod no ti dandano naging ka. Narigat no puro ka suspitya. Amom ti kinapod no. Iti kasta. Malawlawagan ti panunot mo pare. Saan? Nalaboy sa tigas diyang hinaramin na kanya. Inabuso na ti kinaanos ko. Diyakon kabailan nga ibturan pa'y. Tikas diyay apanang insulto na kanya. Nasayaat mat, ta sinong batam tawag ko, Grace. Pasensya kan. Medyo busy ak ngamin. Iso nga itakla ang anasong batang ti awag mo. Ada ka di bagam? Wen, napatagtibagakan ka. Anya day ta Denver? Panagkunak, kat nasaysaya at nagsinatan. Anya? Amo anaragsak ka ni titen na tilalakim ni ta Hong Kong. Ha? Payabak dagiti dadakkel mo. Kastamat ten dagiti dadakkel ko. Tagsasarita kami. Anya? Awagan kang tumutlaan. Iti kasta, manggagammat dagiti baga. Anya ka din dagita ngay bagbagam Denver? Sa anak atulang, Grace. Kang runaan iti amin,
sa anak a bulset, sa anak a bato, sa anak a robot, tao akmet a makariknay ti sakit, kan makariknay ti pannog. Denver. Nakapagdesisyon ako. Kat awanin makalapad pa'y kanya. Magpinasensya tala ko man. Saan, Denver? Di ka kumamatag sa uwi ti kasta. Inkarigatak mo't alinipat ti amin. Ngam inulit mo manen. Isa pasensyakan. Ngam naskan laang amaamuan mo't tandag iti dadakkel mo. Kas tamat tandag iti dadakkel ko ti kalukwam ngar aramidam. Denver pang aasim. Daggan na kumapay. Agpalawagan. Awanan tirumbang nga palawag mo pa'y Grace. Pasensyakan na talaga. Gamdyakon kapailan pa'y nga ilimad ti amin. Naskan laang amaamuan mo't tandag iti anak tati kinapudno. Ay, siya kunti agkid daw iti pasensya. Gapo iti kasjay nga inaramid ti anak mikan ka, Denver Barok. Awan tirumbang nga ikidawan niya iti pasensya nana. Talaga sigura kas tatibya. Talaga sigura kas iti kunadagasat. Denver. Manyangay nga ron. Nakasarak matpima ni Grace iti lalaki ang makaitan iti kasapulan na ijay. Awanan ti mabalin ko na lang. Inawat ko matidin. Akaslawan na pasamak. Ngam inulit na matmalin. Dakkel apa nang insulto kanyak ti kasjay ngay naramid na lang. Nagsakit. Ay, Pasensya kayon. No imbagak da iti kada kayo. Diyak ngaminan kabailan pa nga ilimad ti amin. Nanang, panagrignak. Kat nabanug ako namang ilimlimad iti may papangala kami iti anak yo. nakamikit di tirumbang agkid daw iti pasensya kan ka, Barok. Kastamutan ka na abalayan. Nakababain ti kasjay nga inaramid ni Grace. Nanang. Agam, di mo kumainlimad ti amin kada kami, Barok. No insapsapam kum mga imbaga kada kami. Ang mga no nasulbar tayo pa'y ti parikot yung agasawa. Ti amok nga minidi. Kat maurnos mi pa'y ti amin. Ang nagbito ta kayam. Nanang. Hala, sana bali, Barok. Tinapatag. Imbagamon ti amin. Di ka agdanag. Tasaan mi mat akanunungan ti kasjay nga inaramid ni Grace. Bayam, takasaritak tumanan dya anak ko. Apaman nga umawag. Denver, Apay nga ka dito eh. Kanya di masapol mo. Imaya, tapno umay agkid daw iti pamakawan mo, Denver. Pangaasim ta urnusan ta ti may papan kadata. Kaya't kung agsinublan ta. Agsinublan? Kunam? Uwan, Denver. Naamiris ko asi kagayam tay ayata. Sapay kumatay kanak pa'y iti gondamoy. Tapno masulnitak dagiti nagkurang. Kaya't kung agsinublan ta, Denver. Panagkunak. Katawanan ti subyanan pa'y, Grace. Pangaasim, Denver. Pagpapapawya kundi naramid ko. Sorry. Diyak gayam kabaan na mapukaw kayo iti imatang ko. Pesa pangaasim taornosan tamat lang kumati may papan kadata. Pangaasim, Denver. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin patgan mi adumdumngag. Ti pakasaritaan ngayon tay drama ita ket manipod iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Rosalia ti San Gabriel La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngailinged na kumalatan iti nagan a Rosalia. Malaksid nga istrikto ni tatang ko, pasig pa'y alalaki dagiti tallo akakabsat ko. Diyak amo no maysa kadagitoy ti rason wenno makagapo no apay nga awan pulos nagararam kanyak. Mabuteng dangata wenno talaga nga awan pa'y lalaki a nakasirpat kanyak.
Wen Miss F. May saak kadagiti makunkuna nga NBSB wenno no boyfriend since birth. Agingga an amok ti lalaki an nakainlavak. Rugyak man ti agsalaysay iti sinmurutak iti kasinsin ko ngain matindar iti maysa akasar. Kastoy man dagiti pasama. Umay ka, tamapantag to go iti salunan kasinsin. Anya nga di aramidin ta ijay kasinsin. Ay kat mapantaag tugaw tamakisala ta. Ay, kwa. Diyak kayat kasinsin. Si kalatan timapan. Agbati ak dito yan. Anya? Ay saan Napinpintas matlaang numapantaag tugaw ijay. May mayat ijay tada silaw. Madidito itanasipngat. Ay na. Amo matadyak makisalsala kasinsin. Isu nga rod nga ibagbagak amapanta makisala kasinsin. Ay na, saanan? Amangan maawan mangisala kanyak numapanak agtugaw dita salunan. Nakababain. Ay sus, adu ti babbaros ditoy. Sigurado akasken ka adayo ti kayat da nga isala. Isu nga umay kan taagkuyog ta kasinsin. Mabain kasinsin. Awan rumbang apagbainam takuyugan kakit nga rod. Bumakit kan abalasang, ngam di mon sapay napadasan ti makisala iti kasaran. Ha? Ala, umay ka tamapantay di salunan. Tapno masirpatan da ka dagiti babbaros dito'y lugar may kasinsin. Siyak ni Miguel, mabalin ka di matama-amuan ti madaydayaw anagan mo, ading? Rosalia tinagan ko, Miguel. Uray di na kun awagan iti ading. Ngamin, panagkunak agkatawan ng talaang. Okay. Nalakaklaang mata kasarsarita. No day tati ko nang, di iso, Rosalia. Agyaman ak, Miguel. Taga-ano ka ngay? Di ta kabangi-bang nga ili. Sika ngay. Agpada tagayam. Sa anak madla nga taga ditoy. Di mayo kami laan kadagiti babarkadak. Kasinsin nga minti may sa abarkadak tinagkasal. Kasta ka di? Wen, balasang ka kadipay? Ha? Balasang ka kadipay na. Ay, kuha. Uwan, balasang akpay, Miguel. Baro akpay mat. Mabalin ka di amaala ti cellphone number mo? When no ti Facebook account mo? Mabalin Iik mo ti cellphone mo. Type ko ti number ko. Kastamat ti Facebook account ko, Miguel. Miguel, kaya't nakakanwa kasarita ni tatang ko. Ha? Ne? Apay ka no? Anyat ibaga na kanyak? Diyak mo Nalabit kayat nakakasarita. Adalaan siguro kayat nadamagan kan ka. Kasta? Wan, imbagak ngamin nga agar-aram ka kanya. Ay, sus. Di naksamat kayat ni tatang mo aparakan ka. Di ka agdanag. Siyak ti makaamo kan ka, Miguel. Ala, umay ka. Mapantay ti ayan ni tatang. Taga-ano ka? Hindi ta kabangibang nga ili, tata. Armam ni Rosalia nga anak ko. Oon, tata. Sigurado ka kade. Baro ka pa'y. Oon, tata. 100%. Singgalak pa'y. Hanya nga iti trabahom. Kwa. May saakla nga nano mo aman nalon, tata. Nga madumot ti kabalak nga ramidan. Kas kumay ti agmaneho, agkarpintero. Kanda dumapay, tata. Adda baboy mo. Ha? Adda lugan mo. Kwa, tata. Sumumpat ka dagaos. Tapno amok no adda no awan. Di ka agsarimadang dita. Adda ka di baka. Wanunwang at tarakan mo. Kwa?
Adda balay mo? Awan tata, ngam uray no kasta. Napod no ti panagayat ko itanak yo. Ay, pasensya ka. Gamang sapol ka lang diti sa baling armam. Ha? Di ka nagsubsuble diti balay me. Anya? Saan ka mo't siguro atulang barok? Dalawag matin bagak. Hagawid ka. Kat di ka nagsubsuble diti balay. Ha? Magsapol ka lang diti sa baling armam. Naawatam. Nagalas mo't tantikas jay apa nagsasaum ka ni Miguel Feliciano. Awan ti baday ka nagiti imbagak Celia. Mayat kit dia. Tapno saanan nagsayang iti oras amang sarungkar iti anak na. Ay unay kan. Panunutem kumamet nga damet rik na jay tao ang masakitan. Ay na. Awanan ti adupay sa Celia. Apay. Saan pa'y lang ay analawagkan ka. Ajak kayat na jay Miguel para iti anak na. Apay, si kaaya ti baki asawa. Anak ta jay masaknan. Kakaiso na pa'y mat nga ro na babae. Iso ang masapol nga ro na pilyak ti umdok para kenkwana. Wala. Ti kayat ko, katay agnam ay to ti anak na. Kanagbiag to akas la prinsesa iti puder ti pakiasawaan na. Ada ayamat kasta. Ada. Tada kayat ko pakiasawaan na. Daimbag na jay, tabak nang. Ipaasawam ti anak mo, iti di namat ay ayatan. Ayat-ayat dita. Bay-bay aman ta ayat. Tinapatag. Napintas to. Ti agbali na biyag na. Feliciano. Di nakbibiyagan. Tamok tinasaya at para iti anak ta, Celia. Sa dino tinagkapwam, Rosalia. Napanak na kidate, tatang. Ijay. Sino ti kinadate mo? Dayjay ka de, Miguel. Wala. Sino pa'y kumangay? Kat isumat nga ron ti boyfriend ko, tatang. Anya? Boyfriend mo ko na? Wan, tatang. Boyfriend ko ni Miguel. Agayan ayat kami. Oh, talaga natangkad ti ulam. Di mo't imbagakan ka. Di mo ak-aklunan na jay Miguel. Ha? Sinaam na jay lalaki. Tawag tinapinta sa masakbayam iti may saman nalo na kaskenkwana. Oray man nalon laang tanagagatmat. Kan may sa, adu ti mula na. Awan ti kasiguraduam iti na ita. May mayat jay baknang kanagsusweldo iti binulan. Ta nakasigurado ka napintas ni masakbayam. Napintas ka, anak ko. Di mo ko masayangan ti kinapintas mo iti may salaga mandalaw. Ni Miguel di ay ayat at tata. Ay, sana pabalik. Sinaam na jay Miguel. Tada pangyasawakan ka. Anya? Mayat na jay. Tada mabalin na. Baknang. Ado ti kwarta na. Sigurado nga agnam ay kanto iti dandana. Anya? Sino matidakdak amatan niyo, tatang? Basta. Ikuyog kong to dito balay. Tapno makapagam-am mo kayaw. Sino ayat ibagbagam nga iretom iti anak ta Feliciano? Kanayon mo nga ibagbaga nga adda ipaasawam kenkwana. Ngam awan mat may pakitam. Kunkunam sa laeng mat nga adda, tapno sinaan na laeng ni Miguel. Adda nga roon. Kuyugak to dito balay, apaba na sumangpait. Busy pa'y kanong gamin ita, iti trabaho na kay. Iso adi pa'y makapasyar dito balay. Anyang trabaho na aya? Negosyante. Di kutsipay Anya? Ne, nakamamuam ngay mat iti day talakay. Ay, basta. Saan na masapol na maamuam. Na, imbag ano baruday tatao? Ay, katuan. Siya ka mismo ti makapanagnak iti dayta. Certified single ni Richard. Nasingpat matlaang? Ay, siyempre Ireto kaya mo't iti anak ta. No sana nasingpat. No agsasao ka,
Kasla sigurado kan kadagita nga ibagbagam. Kahit talaga mo na sigurado, Axelia. Ay, uray kumamot no awan nobyo dya anak ta. Ay na, nobyo lang day ta. Saan da pa'y mo't nga agasawa? Saan da pa'y mo't ang nagkasar? Iso ang mabalinda pa'y tagsina. Saan kayo pa'y nga kakaida? Tanay, saan kayo pa'y nagkalay sa abaraw? Ay, uwan, tata. Awan matdakas na. Tagayan ayat kami matan ka ni Miguel, tatang. Uwan mat ngagpaiso, tata. Di kayag tanag. Tadyak matlukwan ni Rosalia. Baro akmat. Iso ano bilang man tagsikog. Ikasar ko nga ikasar ti anak yo, tata. Ay, oray pa'y. Basta saan kayo pa'y nagkakaida. Ta saan kayo pa'y mo't ang nagkalay sa. Kumusta kayon ka ni Miguel, kasinsin? Okay laang mat kasinsin. Isu na laang tapilpilitan nak ni tatang amakisina ka ni Miguel. Anya? Taapay mat nga pilpilitan na kaamakisina itinobyom, kasinsin? Ada ka nula kay abak ng akayat na para kanya. Anya? Ay ayatag unay ni Miguel. Isu lang ti lalaki anak kariknak iti kastoy. Isu ano mabalin. Jakon kayat ti makisina kan kuana. Ay kat ibagamday taa kada angkal ka ni auntie, kasinsin. Iti kasta, di da kan pilitan ang makiasawa iti sabali. Imbagakon kasinsin. Ngam talaga nga ipilit ni tatang ti retreto na kanyak. Mariribo ka nak ngarudan. Jakon amo ti aramidag. Mapampanunot ko paikit din ti makitaray ka ni Miguel. Tinasayaat, kasaritam laangan ni Miguel, kasinsin. Ibagam ken kwa na ta ikasar na kan. Iti kasta, awanan mabalinan ni Auntie Celia. Di ka pa'y rumrumuar ita. Ta sumangpot ni Richard, Rosalia. Anya? Manjak kayat? Ni Miguel laang ti ay ayatag. Isu laang ti kayat ko, tata. Ay, saan man na natangkad ti ulom? Ni Richard ti kayat ko aparakan ka. Tatang. Napipiyada jay ta negosyante. Ato ti kwartada. At apay balay kan kutsina. Isaw ti dimtad. Makitam ti kutsina. Nagpintasan ka na. Napintas to ti agbali na biyag mo. No isaw ti pakiasawa ang anak ka. Ha? Mala, umay ka, tenta sa bata ni Richard. Naimbag nga oras mo sa Richard. Naimbag laangan. Tanadaan ka matlaang iti oras nga umayag pasyar dito'y balay. Ay, isugayam ti anak ko ni Rosalia. Talaga gaya manalapsat ti anak mo, Manong Feliciano. Hello, Rosalia. Hello, sir. Siya ni Richard. Pudno gaya manapintas ka. Di ka tungtungan nga dita. Makiamam mo kan akin ni Sir Richard. Awan kayam. Adain sangput kumamakmakan. Diyak maawit. Mabalin ka diti agpatulong amang ibaba. Adong amin dayjay. Ay, uwan sir. Sige, tulungan da ka na abang ibaba. Anya kamatan lakay. Lakay mat gayam ti ibagbagam nga ipaasawam iti anak ta. At talda ka ba siya? Saan mat nga iso ti lakay? Laklakayak mat pimana nga adayak. Kanuray lakay. Tamats manimay. Feliciano. Anang ti ubeng. Nulusok mat ti bulsa na. Alamat? Wana. Kasano nga ron apagasawaam ida. Kat di mat kayat dya anak ta. Agin-agin lang dayay. Kaya tinatumot lang ni Sir Richard. Siya ti makambaw.
Rosalia, apay ngay may kadito dagos ko? Kuha, Miguel. Pastor ka na kumapay, pangaasim. Anya? Ang... Ilamang na kuma, diyan kaya tanti agawid. Anya? Sino titinta? Miguel, sweetheart. Ha? Asino titinta ko na? Ada ka di sa nga ilita, sweetheart? Ay, ko. Awan, sweetheart. Adala ang damdamagan na. Numero ti may sabalay. Ay, kasta ka di? Ala, agsubli ka nga rudan dito eh. Agur-urayan ti taraon. Uwan, sweetheart. Ulbod! Rosalia, danggan na kumapay, pangasim, agpalawagag. Awanan tinaskan nga ipalawag mo, Miguel. Dita ka. Mabit lang! Rosalia! Rosalia! Sa dino ti ayan ni tatang, nana. Nagpaili tayo agsapa, di pa'y simbang pad. Agam abagan lupaawi dan dayjay. Apay ka di anak ko, kasarita. Taibanganan iti dayjay a Richard, tay kasar na ko nana. Anya, kasar ko nam. Manulaang nga aldaw anagam amo kayo. Agkasar kayon. Kan may sa, di mat ada ni Miguel anobium. Awanan nana, nagsina kamin. Anya, kasano da ita? Basta, no sumangpat ni tatang, ibagayo kan kuha na ti imbagak nanang. Agyaman na. Takinayatnak nga uray lakaya kon, Rosalia. Sana problema ti edad, Richard. Ti importante ka tagin inayat ta. Kan gwapo ka mahit nga uray lumakay kan. Agyaman na kiti pa nang-apresyar mo iti kinataer ko, Rosalia. Di ka nanag, ited ko amin na kidawam. Basta manukot ka, amakitin na kanyak. Agkasalta pa'y sa tantuagdan na, Richard. Agkasarta pa'y kunak. Iti kasta, mabindisyonan mo at ti panagdan nata. Kuha, Rosalia. Pasensya kan. Ngam di ka mabalin nga ikalaysa. Ang apay, Richard. Kasado akon. Anya? Dahil tatipon, ngam uray no kasta. Nakasagana ka mang tadite amin kan ka. No lakit dito manukot ka makitan na kanyak. Itilikodan ti kinaadtan pamilyak, Rosalia. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan Aluy manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, iti agdama ket addaak ditoy balasiw taaw. Ngem tinak istoryahan ita ket tinagbalin apadas ko iti addaak pay dita Pilipinas. Adu kami nga agkakabsat. Iso nga idiin baga ti ulitag ko at agibyan nap, pinalubusan dakmat dagiti dadakkal ko. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi agtawon akon iti 15. Kastoy man dagiti pasama. Tanday ta, nabalsig ko amin ng dagiti kinayok.
Umanay mo't siguro dahito yun na pagsungrod may iti sumagmamanong aldaw. Ibilag ko ba? Isalansan ko. Tapno mamagaan na imbag. Kasta unay at dagaan na. Nagpulot nga minan ti panawan. Nabannoga ka nagbalsig Mabisinak tayo din. Tinasayaat. Mapanak di kusina. Mapanak mangkita iti mabalin ko kanan. Hoy, Louie! Uncle Donato? Abay nagtugtugaw ka dita, ha? Abay, nalpas mo ka din di paparamid ko kan ka? Oo, Uncle. Nabannoga ka nagbalsig. Isong agin inanaak. Sino tinagkunakan ka nga ginana ka, ha? Uncle? Maban ka ijay talon, tain ka ituloy ijay araradwak. Oo, Uncle. Agawa ang tagunay. Di ka ginad-ginad, tamaan wakaraman ka manan kanya. Oo, Uncle. Di ka agaw-awid aging gaadi mo malpas na jay. Naawatam! Uwan, Uncle Donato. Hey! Hey! Ano nga ti oras? Ay, ano sa anak nga bidlot? Amangan no alas 3 iti malam. Ay, mariknak tibisin ko Jack namin nangal daw. Ho! Ho! Mapan ko man kitaan. Muad na naloom abunga ti papaya. Isulangan ti kanak. Jack pa'y nga minalpas ti aradwag. Sigurado nga ang tanak manan ni Uncle Donato. No gawid ak Jack pa'y nalpas ti paparamid na. Ituloy kong tuintun madamdama ti agarado. Mangkita pa'y iti konforme ang mabalin ko nga ipaunag. Tapno adda pamigsak nga agarado. Ne, unay mo't daytan apandangan mo, Louie. Inayadam mo't ibusam samot amin nga inapoy kan si daanan. Ibatsam mo't ni Uncle mo Oo, ante. Pasensya kayon. Mabisinak ngamin unay. Tas anak anangal daw. Wan ngam inayadam ata di kakat maltutan. Kan ipakpakauna ko na, Louie. Gawat ita. Iso amasapol nga agtipid na yo. Tani, narigat tibiyang. Basitum laang ti kanam, nawata. Wan, Antinida. Kastam kadilatan Donato. Tunggal sumangpot ka, nabartek ka. Tuman na ka man, Nilda. Di nagpagibibiyangan ta saan ka matapagibibiyangan. Naawatan? Kasano adi ka pakibiyangan? Ket day tamit laang agin inom iti arak tar aramidam. Nagrigat lang arudan tibiyag, ngam karkarwang pay laang. Di nakman sitar-sitaran akasta. Tasaan mo da sikat mamang tadi di pagkininom ko? Oo, laklakayan kan, ngam di ka pay laag balbaliw. Imbag lakit din tawan anak ta. Tanuad da, ang mga nunataydan itibisin, gapo iti kina irresponsablem nga ama. Tumal na ka man kunak na. Kaya't mo tatapisan ka, ha? Di ta ka man langan. Louie! Louie! Apay, Uncle? Umay ka man dito! Uwan, Uncle? Darasam! Apay ka di, Uncle Donato? Ala, masaya na. Aging makaturog ka. Uwan, Uncle? Lalayngam di mong masahe kanya. Tapno makaturog ka. Nawatan, Uwan, Uncle? Louie! Louie! Umaya ko, Uncle. Papanamaya! Ko, Uncle?
Napanak nagbayabas. Mabisinak ngamin. Ay naman naktak na ita bayabas. Day takid din diing ka into na rin. Imbes ati trabahom. Agkirkiraos ngamin ang tiyan ko, Uncle. Sa anak mat ngamin anamigat. Kapilaan ti impaunag ko itay. Adayan ng mikat ka na tayo. Katawan mat. Agpapada tayo akapilaan ti impaunag na. Uncle. Ala, ingkakat ituloy yung tiyan aramidam. Tapno malpas. Louie. Uncle. Ingka makikumboy. Tasya kung timang ituloy tiyan aramidam ikitalon. Sa dino, Uncle. Agburas ka no da pari duming iti mula da pipino. Agbirbiro kiti tangdanan ng agbunag. Iso amapan ka? Uncle. Mano kanungay ti kumboy. Ay na, saan mo natamagan? Basta mapan ka! Agyaman tayo may Louie. Intun maminsan tumanen, wan? Ala, mabalin mo ti agawin, baro. Saan nyo pa'y mat nga intad ti kumboy ko, Uncle Doming? Ha? Ne, apay. Saan nga imbagan ni Uncle mo ayakan ka, baro? Tiyan niya, Uncle. Adda ngamin utang na kanyak. Kat isuting ka, Rom. Babaan iti panagkumboy mo. Ay, kastaya. Hindi namat ngamin imbaga, Uncle. Naglukon day dyan ang Uncle mo. Oh, ato'y barok. Alam day to'y, tapno at damat kwartam. Saan, Uncle? Nakababain mat. Alakit din, awatamon. Aywan, adda ka di aramida mintun bigat. Amangan no kayat mo ti kumuyog amapan ijay ili. I-deliver ko dagiti imbunag tayo apipino. Sige, Uncle. Sige, angam ni. Agpakada kapay akad Uncle kan antim, wan. Iti kasta, saan da kan tungaungtan? Wan, Uncle Doming. Palubusan mo lakay. Sigurado nga ikan ni Doming ititangdan na dait na. Tagpakpakuyog kat nga rod ang mapan ag-deliver. Anyat ko na nayakan ka, Louie. Tangdanan na kakanaw? Jack amo, Uncle. Basta ko na nalaang mat, ako yugak nga ag-deliver. Oo, sige. Sumurot ka. Ngam ibagam ta ikan na kay ti kwartam. Bayadan na titaktak mo. Tane, adupay ko mati aramida mi kay talon. Mabainak mat, Uncle. Mali. Bayam, tasyak to ti mangibagakin ni pari Doming. Apay no ibati munti barito akadwa Manong Doming. Ay kat, no kayat nalakit di ka bagis. Mayat ka nga agbati ditoy, Louie. Kuha, Uncle. Awan ngamin kadkadwak dito'y balay, barok. Imbagla nga ibabaon ka no kwa. Tangdanan ka mat no bilang takayat mo ti agyan kanyak. Kuha? Amangan no saan akayat da Uncle ko? Kasta ka di? Unante. Bayam, tay bagak to kan ni pari Donato. Siyak ti makaamo amang ipalawag kan kuha na. Sige man nga rod, Uncle. Isudamit lang amin ti pampanunutat. Tano siyak lang, kayat ko. Tani, nagrigat ti trabaho kijay. Kasano, Manong? Sikan to lang arudan ti makisarita iti ulatag ni Louie. Wen, kabagis. Agbati pa'y lang arud ni Louie ditoy. Tamapan ko ipakada kada pari Donato. Ang amno saan da kayat, umay kan tumot lang sukunen. Sige, Uncle. Katagyamanak. Louie Barok. Auntie Mirna. Kauawag ni Manong Doming. Anyangay ti kunana, Auntie. Pinalubusan da ka kanungag na dito'y balay. Kasta ka di, Auntie. Nasaya at matngarod no kasta. Agyaman akno kayat mo ti agna dito'y balay, Barok. Una, Auntie. Kay kayat kun dito'y. Tanagrigat ti trabaho kijayan da Uncle Donato. Kanayo na pa'y amabisbisinan. Nagrigat ngamin ti biyag ijay, Auntie. Sa dino aya ti ayan dagiti dadakkel mo, Barok. At dada ijay lugar mi, Auntie. Ado kami ngamin nga kakabsat. Isu nga impatagibidak iti kabsat matlaan ni tatang ko. Kasta gayam? Auntie.
Ngam, nauyong da Uncle Donato kanyak. Basit la ang abidot ko. Bugkawan dak adagos. Kumabil pa ni Uncle Donato. Isu akayat ko na talaga ti pumanaw ijay. Nalpas ka din iti high school? Unanti. Kagrad-gradwar ko lang hindi napan atawan. Dandanidid akong pagtuluyan iti high school. Tawan ka no aramatak. Angam impilit ko. Isungainan anusak tinagdisdis kitar iti balunak iti eskwelaan mi. Kayat mo ka dit agtuloy nga agadal? Launay auntie. Angam, agurnungak pay. Sige, siya kung ti makaamoy ti panagadal mo, Barok. Agpaiso, Auntie Mirna. Wen, kunak lang nga ruden. Pagtuluyan ka nga agadal, Louie. Simuro ta kini pare Duming. Tao may kualaan ti sweldo, Louie. Ha? Ayan nga ti sweldo. Itad mo aming kanya. Ay, kuha Uncle. Sanak nga agsusweldo. Oh, imposible ah. Sana talaga, Uncle. Ngamin, pagad-adalan nak ni Auntie Mirna. Aniya? Day tatipod no, Uncle. Ay, sana mabalin day ta. Agtarab-trabaho ka dito eh. Ngamsaan ka kidin nga agsusweldo. Sa dino tayo ti kabsat ni pare Doming. Kaya't ko ang makasarita. Naimpag nga oras mo, kabsat. Ada ka di parikot? Auntie. Louie, Barok. Panawan na kami pailaan dito, Iwan. Sige, Auntie. Anya ka di itayan ti kunam nga ibagam? Apaya kayat na ka makasarita? Ay ko. Kanakak ni Louie, madam. Pudno aya, saan nyo asusweldoan ti kanaka? Wan. Ada nga min saritaan mi ka ni Louie, kabsat. Tumulong ka dagiti trabaho dito'y balay, nga oray saan ko asweldoan. Nga pagtuluyag nga giskwela. Ne, habi ngay, awan mo ti kasta saritaan mi kini pare Doming. Iso a pinalubusak ti kanakak nga trabaho kada kayo, madam. Ti amok kat susweldoan nyo. Iso ngay manugot ak. Kabsat, saan pa nakibiyang? Angam saan anasaya ti kasta nga aramida niyo no bilang. Agasam man, tapagtrabahuan niyo ni Louie. Kalpasan na, da kayo ti mangala iti sweldo na? Di mo pakibiyangan no niya ti kayat kong aramida ni ti kanakak. Nawatan? Tangay kastamat gayam. Iyawid ko lang ang ti kanakak. Sayang lang ti bambanog na agtrab-trabaho ka. No di mo matgayam sweldoan. Awan mat problema iti dayta, kabsat. Palubusak ni Louie. No lakit di takayat na ti sumurot kan ka. Agam no saan, sapay kuma tadi mo pilitan. Louie! Louie! Lukat amday di kunak na eh. Saan ko maanatangkad di ulong? Maysa! Di nakpagpungtutin. Kaya't mun samot ang makaraman kanya ka? Panagkunak ka talaga di na kaya't ti sumurot kan ka, kabsat. Ay, sana mabalin, madam. Nasken nga iyawid ko ti kanakak. Louie! Lukatam diri daw! Louie! Atoy, ikan ka iti pakitsendam kan pagpletem nga agawin. Di mo mabalin apilitan ti kaanakam no talaga di na kaya't ti sumurot kan ka. Agyamanak, madam. Umanay ka di daytan? Uwan, madam. Sobra pa yan. Sige, agawidak na luday. Kasano, Louie? Anya nga iti plano ita nakalpas ka ni ti panagadal mo.
Agsapulak adagos iti pagtrabahuak, anti. Adakan ka dayta, Barok. Un, anti. Numabalin ngamin. Katjak kayat nga adda masayang nga oras ko. Kan maysa. Kayat kun asubadan ti kinasaya at yu kanyak. Pakaragsakak ti tumulong, Barok. Kat sa anak nga agur-uray iti bayad ti anyaman ana aramidak iti padak a tao. Nakasaysaya at kayo talaga kanyak, Auntie Mirna. Well, tanasaya at kamat kanyak. Nasingpat, nagagat, kan mapagtalkan ka. Isu nga imbilang kan, kas pudpudno nga anak ko. Kasta akmat kada kayo, Auntie. Imbilang kayo umatan, kas pudpudno nga inak. Kat agyaman ak unay, gapu iti kinaimbagyo kanyak. Manu atawon mat adjak nagaw-awid ditoy, Uncle Doming. Pimintas mat gaya man ti kalsada. Saan na nakaslay di Araf Road? Ewan, baraw. Ado pa yun ati babalay. Imadun ti umili ditoy. Ado ti dayaw. Kumusta mat nga tanda, Uncle Donato kan Antinida? Ay, nadamag ko ngagsaksakit ni Pari Donato. Ang amjak pa'y piman na panpinaspasyar. Nalabit aga po iti kinalaing na nga uminom iti arak. Isungag sakitan. Ay katanya pa nga ay. Isuwa nga talaga. Artak mat nga may di ulitag mo. Ay kayat mo kaday. Tatumagas tayo jay balay da. Sakbay nga agawid tayo jay balay. Sige, Uncle. Kumusta kayo, Nanti? Luwi, anak. Si kakadinday ta, ay na nagtaar ka batan balong, kan limok magka. Sakto lang mat, Auntie. Ni Uncle Donato ngay, sa dino ti ayan na. Ay na nabayagan ana idalit ni Uncle mo, nakong. Aday ti silid mi anak kaita. Saan unay ama kakuti-kuti, tanasakit ti tiyan na. Anya? Ni, apay? Agan ano ni Uncle, Auntie? Ay, nalipat akong di imbaga ti doktor asakit na. Basta complicated. Sino di kasarsarita magkay? At nagadisimbang abisita at anay ko. Anay! Nangagnan ti boses mo. O may kanak kong mapantay iti ayan na. Ala, di kayo nagsangit, Uncle. Agsao ka, alakay. Adda ka di kayat mo nga ibagakin ni Louie. Uncle. Amo kakasta unay aragsak na anak kakitakan ka. Kan amok latan nga agbababawi gapu iti kinaulpit na itikan ka. Auntie. Pagkawanan da kami kuma. No nagbalin kami anaulpit itikan ka, Barok. Ala, saan kayo nagsangit, Auntie? Di kayo agdanag, saan kayo abaybayan? Nakasagana aklat ta tumulong kada kayo. Tiyak lang amin malapdan ti agsangit. Nagruna no malagip ko ti kinaulpit mi itikan ka. Itatamaysakan a professional. Saan ka lata nagbalbaliw? Saan ka nang lipat? Nakasingsingpot ka lata. Louie, anak ko. Nagbalin kayo mat aparte ti biyag ko, Auntie. Awan sa bali amang tulong kada kayo. Saan asyak? Aginggat kabalag. Tulungan kayo lata. Kastamon ka dagiti kakabsat kan dadakal ko. Agyaman kami unay kan ka, Louie. Katsapay kumataado pa'y abendisyon, di pa iti Diyos kan ka, Baro. Agyaman kami unay. Kanakan. Agyaman kami. Iti kinasayaan mo kada kami. Nga uray nagbalin kami anaulpit. Itikan ka. Maragsakan akabak kita iti paligim. Sabay ko ma.
mapakawan na kami kini Antin. Nangruna-unay kaniyak. Nabayagan ang napakawan kayo, Uncle. Kadmaysa, iti kaano man, sa anak ang nangimula iti sakit tinakam kada kayo kani Antinida. Linipat kong dagijay, Uncle. Louie. Naragsak akon. Amang isubli iti bukod ko. Ngamin. Nakapagkid daw. Kan napakawan na kwitan. Kanakan. Di kay agsawi ti kasta, Uncle. Agpaimbag kayo kitdi. Addaas iti Diyos, Uncle. Saan kayo kuma amaawanan itinamnama? Kalpasan ti sumagmamano abulan, natay matlaeng ni Uncle Donato. Saan daan na paraburan iti anak. Isu nga ita, agmay-may sameten ni Antinida ijay balayda. Ngamkit di, pasaray pasyaran met dagiti kakabsat ko. Ita, addaak dito'y balasiw taaw nga agtrab-trabaho para iti pamilyak. Pagad-adalak dagiti kakabsat ko. Kat adda pay dua atol tulungan matlaeng ni Auntie Mirna. Isumet ti kadkadwa na ita ijay balay na. Daytoy man tipadas ko ajak tupulos malipatan. Kat pagyamanak unay tiing ka pa ng yornos para iti pan nakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Louie. Ken ka pagayam, Louie. No nasayaat ka iti padam a tao, sigurado abindisyonan nakamet ti Apo. Ngam no naulpit ken natangsit ka, agbalin kanto ang nakakaasi iti udina. Alakastan pagayam, Louie. Ket agyaman akunay iti ingka panangibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo, alagipti napalabas. Sapay kuma, tagbalin nga adal daytoy kadagiti papagayam tayo adumdumngag. Maminsan pay, pagyamanan da kayo manen amin, iti awan sarday na nga kay panangtartarabay dito'y nanomo at channel tayo. Aging gamanen iti sumarunong upload me. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.